ngày thà tu tên zavai chỉ bài lẽ vét cô lệ với hi juni som thum kum sang hi som ni panga tho tran ni hania ton chuma hian ton lai thil thleng sang sang te kan di chiang ve le don ani kan shit cheu angin kumin kum tir khan US chu kang me rap thak takin ati boina sa a he kang me rap thak ta wang hian mi tam takin non nan chana tin chu mi pia lama chena in tam tak a kang fai boka tin he mi pia lama hian khovela milar tak tak te chena mun Los Angeles Hollywood mun phei chu kang me hianin mewa pa chua ani ber mai khatiang khup khanin kang me hianin US hi alo su sam to a hewang hian mitam tak chuanin tuna chuan US hi kang me po lo chuak thut ma se a thel na tur le a thel dan tur te rom man na thatak an nei an ring to ani amaro chu rin lo deuh mai in nimin pathian ni tlai dar thum khan kang me rap thak tak US a hian a chuak le ta a ama kang me lo chu to na California state a tho hian kang me hi tuna hian a chuak le me kani report atanga lan danin tundin muna hian California chimlama ram kang hian ram acres sangkhat za somruk panga zau chu akang fai to ni in fire official ta chuan antar lang ani he kang me rap thak tak hi ul fire ti in soi ania soita kang khan nimin tlai dar thum bel khan kang me hi a chuaka ul skill truck trial le old banning ideal road buloka he kang me hian bul atlanti Riverside County Fire Department ta chuan antar lang ani tundin muna hian helai hom chunga cheng mi tam tak te chu anjena mun chu san torin sarkarin thu chua asiam niin report a chuan alanga abik takin Popet Flat Divide Truck Trial tin chubaka chimlampanga Interstate som Highland Spring Avenue Chaklampang tin Old Cabezon Road Thlanglampang ami te henglai hom chunga cheng te hi tunei tu te chuanin chua san torin tuna hian thu chuan siam me kani he kang me rap thak tak hian tuna hian highway zanhi somli pathum chu ati boy mek ni nan tar langa he highway hian Ideal Wealth Tlanglampanga cheng te apo ani tundin muna hian he kang me rap thak tak hi engwanga chuak nge ti hriat alani lo ti antar lang ani he ulfire kan ti mai hian mun sang sanga ma ason tir zela tundin muna hian Saint Bernardino le Riverside counties te akang mek bok ni in thudona chuna tar lang ani tundin muna hian kang me hi mun nga la ya chuak to ti antar langa Inland Empire hom chunga he kang me rap thlak tak hian ma son chak veu na chan ni ya antar lan pakhat chu khua aro em wang ani ya tin thi hi achak em boka he hianin kang me hi na takina chema ma son tir chak veu ni poin antar lang ani ole kha kha tundin muna US California state ta kang me chuak le mek chung chang antar lan thei chu hania tunei tu ten tuna hian thei top chuin kang me hi thel tumin ma an la chho mek zela an thel mi thei nge a be sei oma amai ro chu engtiang re nge kang me thel nan hian hunan man don ti ero tundin muna hian a soi thei lo thung ani ole tuna ve thung chuan tu nai dewa China rama tuilian rap thak tak thleng chung chang hi kan bi chiang vele lockdown ani China chuanin tundin muna hian emergency flood response Rongjiang County Southwest Guizhou Province alo pon to chu nimin darsom khanin ati top thu apuanga achan chu Guizhou Province tundin muna rosur hian ji omlam apan to wang ani juni som pareda tang khan ruwa hi asuna sakhop maya hi hianin tuilian rap thak tak athlenti report chuna tarlang Rongjiang County hi he tuilian rap thak tak hianin anoina sajol bi kani ti kha kan hriat a tha ome tol chung tu nei tu te chuanin he tuilian rap thak tak hian ngong anei dan sang sang te chu an tar langa mi sing li lai chu an chen hmuna thangin son chu an ni thon tar langa injin ni tlailam injin ni zandaru thleng khan
mi puite hi an chen hmun atangin son chu an ni thu an tar lang ani Rongjeng County a hian inrin ni khan ruwa asuna sa khop maya hei hian tuilian na sa tak a siam ani China chuan tuilian tur te tan hian 100 million yuan dollar magta duai som pathum le point som ko paruk chu chanpuina tan a the chhuk ngal wata hei hi emergency response team ten an man tur ani baka Guizhou province sa tuilian tur te tan man ani tur thuan tar lang bok ani Kyoki Chief Forecaster Guizhou Provincial Meteorological Bureau in asoidanin ruwa puina sa tak chu China Southwestern Region a asur thu atar langa tin hei hianin ma son zelin Jianghuai area te tin Yangtze le Huai River Singkara te po ruwa suna sa takin ngong na sa tak anei thu kalim ta chung khan atar lang ani ti chuanin chan chu na hi kong sang in tho ngalani thuan tar langa China hi kan share theu angin technology lama advanced tak mai an nia tuna po hian an thil siam chu sang te chu kong sang in tangkai takin an mang chho mek zela tuna tuilian a nge po hian drone chu tangkai tak mai in mishing nun na chan na tan mang ani papakhat chu Southern China a chen na in chunga atanga tuilian rap thlak tak hian a chen na in bulwel chu a hual vek to a amero chu vane thlak tak mai in drone wangin anun na chan himin aum pha ani tholeni lemta khan hepa hi a chen na in chunga tang hian drone chuan a choi chowa mun hima ada ani rescue speedboat chuanin he a chen na mun hi a thleng chho theilowa tin chu mi pialama tuilian hian ngong na tak anei chok mek zela wang hian thunei tu lam te chuanin ngai tu na sengin drone hi tangkai takin hetiang hian an mangta ani drone hianin keziza thlenga rit a choi theya tin hei baka hian brick le cement te po tin hemi pialama hian pesticide thleng te poin spray theya thil ri tak tak te a choi thei bok ani ti kha kan shela tho ome ni ni liam ta chung ringot khanin thlipui na tak thok hianin lui sang som pathum Yunnan Guizhou Guangxi le Hainan te chu atilian na saviu ni nan tar langa hei hianin kong tam takin boina na satak athlenani ti kha kan shela tha ome ole kha tu nai dewa thil thleng sang kan tar lan thei chu ania video tanga chanchin thar dang te kan ngai thlak chun som le donia tuntuma tan chuan khati zong kha ania